Impunzi z'abanyekongo batujwe na guverinoma ya Zambia bashyizwe mu mugambi w'igihugu kugira ngo ari abacumbitse ari n'abacumbikiye babone amahirwe kw'ishoramari mu karere. Muri Madagascar imbunda 846 n'amasasu byafashwe na guverinoma mu gihe cy'imyaka 4 byashwanyagurijwe ku mugaragaro mu kwezi kw'imbabazi. Umuryango umwe rukumbi utunze ibya mirenge muri Tanzania wa Mohamed Dewji washyizeho igihembo cy'ibihumbi hafi 500 by'amadolari ku muntu uzatanga amakuru yaho aherereye. Yashimutiwe i Dar es Salaam mu cyumweru gishize. Impunzi z'abanyasudani n'abanyasudani y'epfo bahuriye ku gukunda umukino w'intoki wa basketball bashyize ku ruhande ibatandukanya bishingiye kuri politiki kugira ngo bahurire ku kibuga cya Kiliziya i Cairo mu Misiri. Naho muri Libya isosiyete ya telefone ya leta Al Madar yatangije serivisi ya mbere ya internet yo ku rwego rwo hejuru.